wenten Gusti Ayu. Sekadi garjito menawi dereng sajroning kayun napi puniki wenten Gusti Ayu. Mbok lo. Nggih tiyang. Dadene mok dot nawa. Apa ning ngawinang tiyang setate liang. Setate mesti bang bingar tepukin mok kitu mok lo. Nggih patut. Yen kitu mok, mae oreno jo. Sake wale pangsing bes diamen gedonge mereraosan. Jalan ngale tongosane melang malu mok. Yen ing asapunika iring Jalan mok. Liang sing jadele. Nete paundukan tiang ada dini di karang kepatehan de pemegang. Nireng dani yaji moto. Yaji sayang ngeputra marep kapinin tiang. Kita masih pangobakten mungkin yang ngawin namo lo. Ya diastun uling nu barat, uling nu cenik ngentiang ketinggalan ngayah di puri kapin dani yaji. Sake walo, sepeningali biang setata mo kaning ngemat pau kudang tiang. Mok ning ngajain tiang. Kengken Jepang presiden mendadak ramo ni melah ngerau sitawi melaksana mo. Yang dia mau nikah dirasa bakten mo marep kapinin dia. Apa men bakal lakon tiang walas mo. Gusti Ayu, kengken mo. nenten sanang membaos asa punika ring sikian titiang. Tuaning titiang dados penyeruan kalintang patut titiang pacang adorang pangobakti. Menjalaran talar wit sangkaning suecan Gusti Ayu ring sikian titiang. Sakewanten Kang Yang, tuaning talar titiang penyeruan kalintang tamet sesidan-sidan anu titiang pacang adorang ayah Gusti Ayu. Duh mok lo. Wen besek ni mok lo. Iring napi wenten malih. Ya dian yen amongken je repote ngaturang ayah ditu di puriang. Kiwala ajen tiangi setato nyingak tiang mai ke karang kepatehan mok lo. Pedaging pisan sekali baos Gusti Ayu ni punika. Mok. Wen besek ni. Tapi tresnan nyamo brayo ni te pemekas di jambo puriang mok lo. Ya nuju nyen tiang mesliahan ke jambo. Mekejang timpal-timpal nyamat sana. Mekejang tresno kapiningi dewek sekeluarga di karang kepatehan. Tuh ning ngawina. Mawawah-wawah saja liang hidup liang di karang kepatehan. Gusti Ayu, punika makasami talar wit sangkaning Gusti Ayu. Gusti Ayu talar kalintang pawikan pisan ngalap kapitresnanipun panjat makasami Gusti Ayu. Mok lo dani yaji rau mok lo. Jangan takut. Weh. Haji. Sampun nuni aji wenten ring ukur titiang. Ki wonten tunggu dados aji menang nenten bebaos. Dong sampun raris titiang ten moho ji. Ampurayang pisan. Basnya kalau uleng tuninya naji bengong dini. Noleh lantas pekaungan cening kelawani mungkin. Sekon san rasa raose ngunukang padewekan haji sekon netangkili majang rengido murdaning jaga. Nah kewalau lantas di pelengan jani rasusuk semua pesan kayu naji ne cien ngawinang gitu. Ada lantas cening dur buka jani. Bisa cening raos. Bisa cening mesesano. Sangkane ngayah lan bakti ni mungkin ini sangat utama ngaji apa nih? Nang sampunang bes banget kalau Gusti ngajum sikian titiang. Wentane titiang uning matur rasa punika pemekas ring Gusti Ayu. Tep talar wet sangkaning titiang ngelungsur pasojan Gusti. Nak mulan misi pesan cara dos mungkin. Nunas yang banyak tua di puri rengido yang bagawan te majang rengido nak lingsir di subane lantas bangin mungkin ngaturin lantas si cening pangsido ni wakang tekening paru pajak makejang gitu masih tekening mudah mudi pada makejang mawinan si demelah pemargin mudah mudi nejani sing sangkaneng cening bisa mesesano bisa lantas ngajarin dewe nih sarane utama ngaji. Inge aji. Kelintang maut amu pisan yuk dipanganikan aji ring sikian titiang. Ya dia sunapot dangan antuk titiang. Kewanten titiang pacang maut sah aji. Sesidan-sidan antuk titiang. Pacang ledangin kayun aji. Dumadak riwekas. Mangda presiden titiang dados inucap anak istri lu dikiring jaga. Kadi pengabden aji nih. Nisan beni utama ngaji yang banyak cening melaksana buka keto sing dadi haji pocol ngelakiana cara cening nu lantas ucap ipaman werdo mangohang teste do kete unduk
Nah, walane jani sing sido nyenaji lah karma kelo nyatu kening-kening kita pasti kapen mongke. Dados kenten ji napi saling awet. Apan lejasan putusnya dipuri aji pang sida semong tangkil rejani kalau legang nah kar kalian aji ngayah malu kepuri. Haji. Nah kengke. Mangkin kidumun aji lungo ngaturang ayam mereka kepurian. Haji kadang dorong merayunan. Titiang nalar durung mesodo ji. Ampur ayang pisan. Oh, dadene ceneng tonden mesodo. Tereng ji titiang mepamit. Durung talar Gusti. Uka dua kalian mesodo ih dayan lautang aji sodang melu toh. Lautang. Pianak bajang, imungkek masih bajang, jenyak patuh hitungan bajang-bajang, susah kan dikereling hati mau sodong sampai amat ya. Mangkin dumun. Dan Gusti Ayu kantun nyodang kalau Gusti. Mangkin ditiang pacang wenten tunasa gede reng Gusti. Nenen malu, teman san mongke ngintip nak lingsir sedang ngeraos. Bene lah karma pinunas gitu. Apa nih kartu nasang sedang lungo pedewanan san jeneng sing ado nih sekarang bayu nunas nih mirip sido aja bener tuh lah karena mayang pada nang kapah gitu ya. Hai. Kalau nas napi kayu nang Gusti ditiang. Lingsir menjual mantan batu Gusti. Menapo kartu nasang nih sekarang san bayu malu. Sane tunasang ditiang nenten jedios. Parine kandane Gusti Ayu. Oh, unuk icening. Benar nak kengke, icening kengke. Duaning serahino panwa Gusti ngenikin ditiang. Mangdane ditiang nenten ngatoren dane Gusti Ayu lungsuran iriki reng karang katiang. Sapunapi parine kana punika Gusti. Mongke. Sebilang petang yang bener matutur-tuturan kaping mongke unuk kang icening. Nah iya nalih malu aji unuk penglekan icening. Kaden netang purnama neng kapak. Bunga sedang kembang, nih kedok ke bos dino utama pesan kepada kepingnya dan ajak mengejar ditu lekas jenis lekat yang sing mongkek banyak tua bingit nyin kerurin dan sekarang kena hang malu tuh di telum jani tahan je mongkek ngaturnya ceneng suruh dan kadena petang ceneng gelam yang subuh ceneng gelam mongkek kewah banyak tua sing dari mantangkil kepuri Gusti, wau dados sitiang inget Gusti. Yukti risampun ditiang ngatoren dane Gusti Ayu lungsuran permangkin sungkan dane Gusti Ayu. Ingin ngawet saking mangkin Gusti. Japkan sampun malih ditiang purun Gusti. yang tadi benih suka sanatorena bosodo Menawi sampun iri sareng-sareng. Yan kamu nih beriuk kang idodane nih pih di PKB posler tamu-tamu pemekejang tekul lantas bin dini liang hati nih deweke dadi parakan man lantas ngalih kai anis anggon di dewek liang masa witro ngiring idodane menyamu brayoto anggon liang walau aning ranang sebat yan uling di petang dino ngaling-ngaling nyamoni perak jababag aku mau puangkit kini dodo agong jak sing taen tangkil ngayah ni ane angon ketek pasang panas yan ijo kade laku jelemu dodo aling di PKB aling sing adau di kene ini bu memarah kang didian kaya li Yudas kamu apapun. Halo, good morning sir. Yes, munang maning.
What do you samlais? Yes. Oteudu usamelais. What's your name? My name Banyuning. Weh, Banyuning itu apa? What's your name? Nya ada sini. Ya gitu yang ngomong kan. Saya mau takon itu apaan payah sini soleh? Soleh ke? Soleh tapi kencang udah sih mau bawa gandeng mau songko mau kacau aneh. Weh, ini ijo kaca aneh penane. Adi magenep ketarang cicang aning agon daro kewa. Sangkal cang mau penganggo kene pangsing ketinggalan zaman. Saya tell me otake. Apa madan delmi? Lat mikir. Wera, Apa? weh, Apa? apa bacaan sini? Bali bebas dari penyakit Saraswati. Hei! Penyakit Saraswati, penyakit SARS. Apa? SARS. Saluran pernapasan penyakit Saraswati. Ada Dewi Saraswati sakit. Nyeng rasa ada sakit. Ci. Wih, Windan malu. Pangsing Ci memberikan informasi yang salah segitu. Kemudian Ci mengkacau aneh. Sangkal mengkacau aneh. Penglihatan saya sebelah terlalu tajam. Kalau semua penglihatan saya tajam, apa jadinya Pulau Dewata ini? Sangkal teka pensi aneh? Supaya sebelah tajamnya kelihatan. Oh, anine saru nih, ani sing mengkacau nih saru. Begitulah. Weh, dah jom isi box Ci mau semir kene kan tuh. Benci, saya kan mengikuti zaman. Zamannya? Zaman Kaliuga. Aneh madan kali juga. Ane moani bisa ngaku nanting-nanting. Aneh lo. Bisa mempercukur lagi. Taulah kamu. Tuh madan zaman kali juga. Yes. Songkon Cine ini tahun Jok magenep takon anci. Pakaruan cang nawang songkon Cine tahun kudo. Tahun nih. Nu ada ngadap di PKB mirip. Yang ada ngadep. Ciseng ada ngancang di pesta seni. Mapan sing ada ngadep. Ija ada mesungkuk ini kejabulenan kini perak. Weh macu koran apa beritanya? Tawan Ci macunya. Betul kan Ci. Sencang matakon pang benar. Telah jadi ketabrakan. Telah jadi dan cek-cek ini. Telah jadi tabrakan. Benar. Suatu perkosaan terhadap gadis yang berumur 98. Ada anak ibu melahirkan bayi Siam. Siam mangsi jak Siam oli. Weh, yang Ci maco koran, hijau benang Cine maco. Jang memacu nak kini tok seret. Langah hartene, yang maco koran sih nanti maco gitu jang orang Ci. Yang maco koran kan gitu. Udiang mai, ne berita lain kolom nih. Ne dini lain beritanya saldo kan Ci berita dini dan berita dini. Adi Ci repot nih. Dagang korane sing repot. Cang orang Ci pangsing ada boleh Ci memaco. Yang ne kan madu kan berita Ci nih. Ne apa bacaan ne. Yang ne Ci kena ban maco nih. Ne oh. Woi, Serosi telah diadili, oh. Ih jaga buat kedang Serosi. Nih. Sidang bom Bali. Serosi. Ambrosi. Serosi. Ambrosi sedang diadili. Nih Ambrosi nih tone jeneng nih kini. Dia cai nawang memacung leklek metakon kencang. Apa bacaan cito rak? Artinya jangan orang Ci memacu berita itu pang bener. Pangsing kadung pelih Ci memberikan informasi kepada masyarakat. Saya bukan memberikan informasi. Saya adalah memacuk orang. Kalau saya memberikan informasi, saudara-saudara yang para hadirin, beginilah kejadian Bali. Itu baru informasi. Aduh, tewang ngajak lemuk. Wih, nih pangkawang Cina nih. Bin, cing ngaduk-ngaduk. Sing. Yang sing lapis nepis beliang banyak orang.
Cim li korane nya ngamang pesiwan kan encang. Dan biji kan nyile kencang. Ya nyile ci mak beli nasi jenguk kualan bensiu cang bayar ci bensiu. Sang kalau tak cang bah ada beli yang koran. Wah ni bitu tak ci. Mang kano. Baik ada ni kelas ci ngamang ide. Jadi beli yang ci koran Wih, ini apa nih? Kemangkaran. Kemakaran. Kebakaran. Kemakaran. Ane dalil. Lihat berita itu bakaran. Kejang bakaran lagi. Pekan seririt nih. Hah? Pekan seririt. Kengken pekan seririt itu. Bu kebakaran benci medakon. Berarti cai belum. Orang cang pekan seririt kebakaran adi ci medakon kengken pekan seririt. Berarti cai sing nawang maca koran. Weh, bang saja sih nawang. Ya. Ini pekan seririt. Ya. Hah? Belum cang. Ya saja sih nawang teka-teki ini mesti teka-teki koran ini. Nah, Teka-teki. Cang. Nawang sih teka-teki ini. Tawang. Cehen teka-teki. Di koran kan misi teka-teki biasanya. Ini cerpen. Nah, Cerita rakyat. perlu irago melajarin cerpen, pangado bang cenek-cenekin di sekolah belajar nakonyan rarat nawang cerpen. Sing gitu udah sing ngomong. Nik Ya, di sekolah. di sekolah nih masuk tuh pang nawang cerpen. Cang dari guru, dia cang ke sekolah, menggenap makai. Apen sing dari guru ngelap anak pin bidanya nadona enggu. Bang bisa ngurin. Ada suatu kerajaan Benar. mempunyai anak yang sangat bagus. Wih, tetapi anak raja ini terlalu bengis. Sering memperkosa istri orang. Sering dia makan sabu-sabu. Sabu-sabu. Nah, apa itu begitu kan? Tetapi cocoklah dia sebagai calon raja. Mukanya bengis, pelit. Percuma kalau lek. Ragadang begitu. Lek kalau ngebendik. Raja ini tidak pernah menghiraukan siapa yang datang. Begitulah sifat raja. Ini baru calon. Kata. Lek kalau lek. Bagaimana kelanjutan jadi rakyatnya kalau begini tindak calon milik nenek lu? Saya nak baca apa? Nanti baca deh. Baca, boy jadi baca. Itu baca. Ini ben medingan. Luang benci. Makanya natang jelek lai. Ada anak raja bengis memperkosa. Dong sing sajan. Ngancan-ngancan mungal, nyiceng singal, di bangkiang jang repe ketundun, ditundun jang menek di bong, tidur gelajin lagi ngencang. Bang, yang kene solah nyaman kene, uleng bidan pengkudo sebuah ampurang lah, asaman lah, jelma sekena pun pengerasa. Raja Nabi memperkosa. Cengairan gelas, dosa tamina, cendak, urip nyaman aja dekat, kejak mati aja. Makin umuran dua. Yang nenten aja padam nabi malih palunggo cokor dewo mademang sikian titi hari cacat palunggo cokor dewo mademang gerang kemana tuh? Weh, mademang apa? Gerang. Sake maon nabi wang titiang. Baik. Dong yan muncul sepesekan sing merasa, sing ipi nenek apa kerawasan maro. Aku kau raji dunia, Makejang cinartang gelek lah. Ki anak raja bengis sing lap pengerasa memperkosa dan diharap banyak cinatang gelek ulan ini. Sira kenten aku kadung bang-bangin raja ini. Binara ngaji. Ada cerpen iki. Sebuah kerajaan raja hutan. Palunggo cokor dewa raja hutan. Ulang cai milu karep upeun anake aku ngabul lengis sinampresin pangedena ngapine. Nah, baca, baca.
Sekan mare misi raja hutan. Dijang kudo nabi parakane nabi Palunggo Joko Dewa anulah budak. Ane sekan. Ne sekan tinggal gelap anak raja do. Awen berasa gelah mula putran sang mawang. Seorang anak raja, raja hutan adalah singa. Apakah baca ini tuanku raja? Singa. Lurus padam dia. Biar mana puan sekarang naik. Pangsin mempatis bebek ngeber dong sing salah tampi gelah pada pesu jak panak raja do di nggak sentuh nih angon lah. Dan angkat si macam. Mencai ngoren maco ane penting-pentingnya maco. Dijang iwang kan korane nih iwang niki. Nah, mana puan sekarang nak menung. Lurus padam dijang ki. Iyan suko kita sumekan nen mutiang gelas saat tampi ngawang-ngawang sing gelah unduk. Wah tangkil bang dong apa kacauan nih. Nah pelak Kok pina ide anak yang. Tanunengin banyak Palunggo Joko Dewa makin. Jagate sampun kali uga ane muani. Mau pengangulo kali lo mau pengangu muani. Nah iyan gitu dong niki lek lakar tuwut. Sing kena ban pengguna dike awanang jangkep ijana kene widine Bayu sabda hidup. Ni anggon ngono dike pang penong lawi weke. Mano jika kayi ke wah jika memunyi bano pelajin. Melaksana bano pelajin. Abu bin mekenah bano pang melajah. Mumpung kita ring ajang mangke ring lingi Palunggo Joko Dewa. Kebenyangan dan wenten atur banyak durung majantan. Putih kelawan selame sekadi atur di tiang lawu. Nenten sandang kegan Palunggo Joko Dewa. Ya nenten Palunggo Joko Dewa nyaksiang sapun api ku wentenane beas sapun iku. Mantan Riko wentan kebakaran wawu ranah meriko dan wentan. Dong nyibuk-nyibuk kang petugas sadaya. Sejang pamit Mau jangan aja mau nih. Bang, awak kena ban pengerasa, uli semito, uli di kena pai depan. Dadian sangat ajaklah cuma pai hitungan. Sayang kian yoi perak, sing jengelah nyacat rasa jeli kopo jeli hati. Walau bes parakan sayang gelap nyeman kuin langkar cara. Mumueng go gandukan iku ni sampunan Palunggo Joko Dewa banget mengapi duka. Lihat tiang ngampurayan. Yang sebagai itu sing len tuh nya adong sing ngobak putih. Beh cara kidang misi ngajep. Masilo mertekjok tuh ada aneh. Masilo. Nah, boleh. Nah, kayak masilo. Aing arah tuagung. Riwus Palunggo Joko Dewa medal semangarang punang Raja Busana. Saya waktu ngun tidak ngandanang nguing semua wanduwe. Kadi makin arah. Madaging Ratu Agung sekadi atur parakan we. Nabi Pertatyana ditiang kaulan Palunggo Joko Dewa ngeraina ngiring pemargin Palunggo Joko mat rasana. Ci go banglawan perak sing sandang besanget. Amuji tur nyumung gelah. Apan jeli melaglah masih Gusti mencari. Nah pemekas jani apa awanan gelah pranegata ngutus pangki sida parak tangkir. Kumanti punika sane tunasang ditiang rilingi Palunggo Joko Dewa. Apang ada ajak kumanti mekenui rasa nam tamin jeli melah syukur kan kena bejana. Nah yang laca gelah ningawi nang liang syukur nepai dapane sing ada len sejabani pangbaten para jana banyak makejang tan surut arep kapen yang kuning ini di suryo. Nah penengane jani sudarman gelah ngelarang bikin ucap Brahmacharya asrama taki ning sewaka Guna Widya suku madan pragat. Aing medake kadiptel pawocanan Palunggo Joko Dewa yen darangan kadi mangkene usanuna saja sampun waluyo kadipun ilalang dinu cenikipun pacang tajab ngarasane ke baos kewirian angin bekel riwekasan sampun itu Medaging Ratu Agung. Mana ditiang
ring sekolah manten genake pacang belajar nalar ring kelangin wanu ring dapu baguan dan buenu asapun itu mendangi. Iya yang suka sumekan kena adem rada mas belajar. Nah, di subane prakat ada pawacan di nakal diksir. Daging nendado satu penunasit ya. Ning nejani patut nincap uli brahmacari sanang nuju ke Grahasta. Apaan? Semara wisaya ruang puluh ngayuse. Ainge haratu agung. Yan bile-bile titiang yusa nangan palungo Joko Dewa mangkin. Lintana campur ring kale dasa warsa. Patut ngararasane ke bawah lampat ni. Nampingin rikat kalo pacang nakrowati sampun itu kayun palungo Joko Dewa. Bang jejak. Kebenyangan palungo Joko Dewa ring sampun ngentos linge diaji mangno nenten opah dados pemargin palungo Joko Dewa. Dini suku di demosang untuk pejatuh karman rasa jaksa perjani sebab kena kelaka dan coba. Suagung menawi itu nyalit kayun palungo Joko Dewa pacang uning anyang ring ide yaji bangyang titiang aturan. Sing jetun Menawi durung ngarso pacang rabi bangyang nalar titiang Cik aturan. dalar mapi kayun. sing cuma seulian tura nianggon gelas sebat di hati masa cisini ngahode Sapunapi indik ne mulai yogya maka jatuh karman gelas patut. iya di mawet udah di Chandra Dwipa cising ningah tuh kengken unuk gumin itu Patut. ruk penyah latek apan kegebok dia nih musuh di turun negara metemahan pucah utung rasa Lainge Ratu Agung. Sekadi purone titiang matur ing linge palungo Joko Dewa risat-sat titiang nasikin segara memang yang dinyenang di jolan Yang dijo mengenah. iya nine kiari nenten sanang malepi kayune napi nyenang nanti ampun mantuk. Yen dado santo pinunas titiang luaning palungo Joko Dewa wawu raos saking klengen wanong lungsur aja. Menawi durung akeh banyak kuning sepengrau palungo Joko Dewa. Iring mangking nasi panyarin nyabu kuda. Menawi enten arsering panyar urus sampun aturari dana kelisir. Oler Jagat asri. Iki sanggang puting kan. Engen. Karbit kan bon. Pasti perwadan kan. Sing sarung kacangnya bon sini. Engen. Kembang rampi. terima kasih kegendengan dia luwung isen lantas Sekare manco warno nyatur desa Nganut nganut indengna sirotan seneng yen sapuniki banyake mako sami. hak mulang ini Rawat desa sampun beres. Taman lawan sedu. Weh, kepala pun becik. Got-got sampun tutup mangkin. Tamanan Asri Tamanan asri niki pun dukane yene gede jembatan dan bedaging. Awenan dukade sing misi jematan, sing abesik kayune no panyaken ke anake aku naliu panyake ini tawanci sangkalo nungkak. Pajake nungkak-nungkak maya. Oh, artinya konen maya pajak. Des maya pajak, konen maya pajak. Kengkenang merangatang pembangunan. Apa pembangunan ulipis pajak bang tawanci? sanang tegasen yen patut suba maya pajak aya do biasa nungkak-nungkak Luasone kaon niki. Kaone Kalau cablokan, kaplok apa? cablok dukan. Makin buniki nge. heeh cing ngurus ya payah dom Selamat tajat lu. Nah. Yang jelek-jelek jatlu. Jatlu. Jangan dumang. Jangan mang kemandu. nah Cai dini ngoyong. gelah Jang. Angke. Cai dini ngoyong. Nah, Palunggo Joko Dewa Riki. Gelah dini. udah ci begelah. Yang pergi. Yang Riki. nah mana Satu. Dua.
Cang. Cang naro kengken keco sino. Hah? Cang nak sing kengken. Malah sing ngaji to. Cang nak bina bilang mak kecos tengeng Cang. Apa nanti? Ngakon celana jenik. Tepok sih. Bo wek ranane. Engken. Aduh. Wah, menang. Wah, aku ngapa maning Cang. Lekang hatinya betik kengken hatinya kampung. Ah, kampung sinau lun. Dia anu ngeleng lagi anu mancing. Jawab tak baca. Aduh. Udah lah masalah saji. Pangsing geles. Aliang obat nih. Ijal yang obat. GLPD. Ini pipes baru LPD. Cium dua kanden. Bah, kamu ngali obat di UGD. Amang lepes. LPD. Bukan Cang. Nah. Ini ngorto, ini dua. Tangi. Lung. Apa lu pancang gablot no? Lung caro gendengane Bayu. Engken. Gendengane Bayu. Ah. Mau tumpuk ngelapanak. Neng, sing pesan jeneng metolian marap kori, nyin ada doreng jenenge, ngangwang kita ngangwang kenoh jeneng atorang ayah, amat liang kena jenenge kanti lalang liling atorang ayah, nyengorin, imongke, bakar warga nyengorin, Kan Gusti kan. Nye. Para kaduene perak Gusti. Perak. Perak. Siap. Ade siap. Itarsan ko. Weh, amone Tarsan aku kan ngomong. Ngauken memene Tarsan tuh tahu aja munyene Tarsan. Tawang. Engken. Nya. Tarsan. Kak, sini Tarsan, bakar warga sini Tarsan. Weh, saya ngelak kena, saya ngelak si koci. Pertawan nak ngisir dulu kaji kaji rundo. Jang alunan kita, jang orang Tarsan dan Tarsan. Wah, sak mesin. Ampura Gusti. Becek aku. Bener tuh, pada kehingsa kata. Ian sing parakan sayang, parakan tetata tuh dia cuma kesabatan kena saya. Bener hormatur. Terus, Wera, nyen tuh pongkor di nyaman sih ada di doh. Sing pesan sing ajarin pegustian dewek. terus. Beda geng nawagang di tiang ratu dogang putra seseunan di tiang cokori dewa. Nah. Weh, muda cimena. Itu dua gong. Bencang peliang. Menyen peliang. Kandane nih wang. Udah ndak nih wajib. Ra beno karmatur kisidang awacine buko kate. Wah, lengake ubuh. Kucet ubuh mekelo tadi celeng. Dakti Gusti wang ure ndak penyaman di dalam kisit. Tuhan ya bang ngomong sing kalah bang memunyi. Patut. Beda geng mametang lugre di tiang tua majang relinggih cokori dewa. Ini kegaduhan para kandue. Wera aku! Cuari. Wah, kita nih. Kantor Gusti. Gelaja pang sangat ide kapining paman. Donyen salah tampi. Kegaduhan jelema kadang sepokok itu. Kewah ban lakar baik. Di tiang tua ngampur yang ini kegaduhanipun majang relinggih cokori dewa seperti itu. Gelah nyuk semang pesan. Berat yang sing teh ada buka. Tuh. Puniki wantah penyeruan duwe pianak di tiang ipun nih ayu Chandra Dewi.
Puniko sanenepan talor penyeruan iluh mongkek sapuniko. Kok kanti-kanti ngemasan Oke, sungkan. Ngiring-ngiring kita aturan tamurin ke kepala tempat ya. Ngiring. Terus. Ada dini simpang di Karang Kepatehan. Tunggu ada dari perjani rasa melenan keletak bayon di dewek. Kenahi dewek sesata dot mesane ngiringi dua agung putra. Saki walai dewek dusing nama. Apa ke mirip kayu di dua agung putra patung buka kenahi dewek lengan buka jam. Ki walau didusingi lantai. Dong subuh lantas ngapung kapitras nahi dewek. Agung putra. Dumadak kayun palungu coko dewa mang depan sekadi mana titi. Diang ko nene ben medayong. Dadi saha sebani nekep muanayune tanpa wangsit sina ayu salah tampi meh mirip gedek kene gelah nah yang tua saja itu nang bangun Mudian sing sing ada kandel yang sandang kekadang ayu sejabu para musuk seman gelah kapining pangubakin ayu ajak mekejang di Karang Kepatian pemekas si dewas tatun gelah buat boge sahe penyangre sing side bengelah ngaraosang apa kelanggung gelah ngwales sanang patut dipapan gelah janggelah ayu Ratu Dua Agung Putra nenten sanang palungu coko dewa bes banget mangetang ini ke puniki wantas wadarmanin titiang dados wang jeru sanang patut titiang pacang aturang ayah ringlingi palungu coko dewa Ratu Dua Agung Putra nah dumadak pangside kayang kawekas akitu nyen kena ayune nah yan mula saja tu ibati nang buktian gelah dot mau wirase mesesanjan di Karang Kepatian apa yu misalnya lakar marangin gelah dados ni kayun palungu cokor dewa pacang mesesanya nirikiring sekuang konin Karang Kepatian yan sapuni kedurusa titiang sairingan iring sing side benggelah nyacarin amune meklon gelah nyatur desa rasa pejalane seng taen nepukin keasrian ketamanan inu perenggo deneng sarwasari mekejang dahat ulang nenten sanang palungo cokor dewa bes banget amuji ko entenan iring-iring Karang Kepatihan becek utawi kau sapa sira sanen ruwen nalor palungo cokor dewa sanen ruwenang genang iring-iring Karang Kepatihan gelas sing jengaju malah diap ayune mulun nekeng hati apa neraos gelah
itu kewiyakan berat dumen jani gelana bukan bunga kini meladai. Wenten sekar panggihan Joko Dewa Kelintang ulang. Duaning makwe hiri wenten sekar imudianan titiang. Sekare salijen kayu nang palunggo Joko Dewa bejuang. Nang melak dak sentuh. Sing ada mekemaran darul. Dajanan lawan lodan. Nedahat ngulangin rasa bedak ngetel gelapang sida nyumpangin. Bungone ane lodan tu bayu. Sekare sane lodan nikah. Dados dereng kemana untuk titiang. Sekare salijen ratu dua. Masa sing resep bungone lodan tu bayu. Apa mirip pelih rawas sebelah? Ratu dua putra. Wau dados kemana untuk titiang. Sani narkama yang paling Joko Dewa sekar wantah dewek titiang kadi sapunika. Sing ke mula saja. Ayu maka bungan karang kepatian. Men dekat ini di widangan Surya Dwipo. Sing ada samen patu. Ratu dua putra. Yen narkama yang Joko Dewa sekar sikian titiang. Yukti. Sake wanten. Waluyan nyane titiangi sekar kepuh Ratu dua putra. Men kengken bungan kepuhe. Isekar kepo punika kelintang kaon pisang. Genah nyani rekereng klengin setro ne Ratu dua. Yen rarahang ring warnanipun ni yukti jaipun barak. Sake wanten barak tanpa cayu, tanpa sari. Kadirasa tanpa amu Ratu dua. Nenten wenten kawigunan nyani pun isekar kepo. Yang paling ngocokori daun api pacang arsa yang sekar kepuhi punika Ratu dua. Nayan ketuang ayu saja je. Ibungan kepuh mula mentik di semeni. Barak tanpa cahaya, tanpa sari, tanpa bu. Nanging yungsap kau taman ibabakan kepuh. Dados titiang nenten uni menapi kau taman babakan kepuh punika Ratu. Dadi ubat saged manitur mau tamu. Dados ni babakan ipun-ipunyan kepuh dados angin tamu sapunika. Saja. Mendados titiang uning namanin sungkan sirone Ratu dua. Benangane jani buat sakit gelahe. Men kengken apa mirip lege tur sadia ibungan kepuh nyerahan dewe. Ratu dua putra. Napi ke yukti kayon paling Joko Dewa pacang arsa yang sikian titiang Ratu dua. Gelas sing cara taluh putih di sisi, kuning di tengah, melian di munyi, melian di hidap. Apa nih rawas gelah? Mula nekeng tuas gitu isin kena gelah. Siro menuning Ratu dua. Dua ning makwe lanang-lanangi sekadi mangkin. Wantah manis ring lami ki manten. Ki wanten ring sejeronin pikayon mediosan. Mang nenten kadi sapunika nyen kayon paling Joko Dewa ring sikian titiang Ratu dua. Ratu dua aku, sampuna. Yu sing nyanang jejak, mara gelangot kadang yujak lantas nebak. Haris kayon Joko Dewa sapunapi dua. Kena gelah kini, yan mirip yu marmo. Nusang saya apa rawas gelah? Pangsekan tawang yu isen kena gelah neangon. Belah tangkah dok. Ratu dua. Dados ni iserang yuk dikayon paling Joko Dewa sikian gitu. Yu sing resep yan muntu rawas gelah. Apa kuangan ben kengken? Yen sapuni ke kayon Joko Dewa. Titiang ngiring Ratu dua. Apa sing ulian jejah mirip kepaksa? Apa nekeng tuas? Joko Dewa sampunang semeni ring baktin titiang. Wahnya diak mitu. Sekala ni sekala baktin titiang ring Joko Dewa. Napang itu nak marah jenin yang mula ulati gelah. Dumadak ada suecan kawi. Pangsidu kayang kau khas gelah bareng-bareng aja. Nah, walau bukti yang sing gak dimunyi nih kan. Sapunapi untuk titiang. Yang mula saja sekan tresno. Ne mare gelah ngaut. Jani yu nyelepang. Titiang ne mangkin nyelepang sapunika. Titiang tenuning Ratu dua.
Punapi yang menaduk ke tiang Bapak. Turak cenik. Mentitiang tenuni ngajain nak ke tiang Bapak. Jak jelas penggelas kelempung tiang menapuk kewak nih. Kelugra titiangnya. Bogelang emang udiang sing cek. Yen sapunika sugrangin Bapak. Semesti sugral po. Nak sedang ngudiang ngamu-amunto kan sing petakwang Sampun unengen titiang. siap ngesiak Titiang ngingkit dane Gusti Ayu melajah nyelepang keris. Mendaki ngejar-ngejar nak nyelepang keris tuh. biasa apa penyumunnya nak dewa ngetor ngejar Wow, kau Wah nyumunin mendaki ngejar. Titiang kan jaga lo. Marojang mecelempung. Titiang sapunapi itu cocok Bung, Titiang sarang mongkek sapunapi. Hei, pabrik base cocok mangga pisan. Urusan Balungo Cokorewo Titiang lunas. oke itu kelana Iya, Titiang itu ada biaya. Tapi malih angin Titiang nganten lungsur yang Balungo Cokorewo. Beli. Tukaren tinggal. Weh. Tukaren saya. Aduh, jalan saya. dong enak ben mani purnamo pada benot lemong tiang neng ngawak-ngawak kira ngantung ibu mati nasne sing luwung ngulah padi kincap ngawak-ngawak demone Sira ngandung ibu. mencing udiang ada beras ngambet tali Titiang masal sang pas hujanan. Aduh, beli perak. Perak mekes siap tiang beli. Kadang tiang membeli ngabot tali bakal ngantung rago membeli. No. Cocok jegek bagus sih Mas Sandi. Nah kini bang, bang sih ya, Weh, ya jange ngajak si Yuliana lo, jang mau nyamuk ngajak si Waluyo nyepeg ya di pancorannya sing dadi berpegat. Di kanan lo dadi bencang ardi. Nah cai jadi utang cai mongkek cai benyuang. wah ada luwung pare sipun. Cai nyuang, jang ajak kules. Weh, saya tak berumon panak cak. Sing berumun panacine, Kengken. bisa buik. Apa keadaan gue siap? sing kerama anak itu Cocok ipun. kengken Ya rara ring potongan bonsai. Kuning bonsai, men kengken tuh buntek sadenep. Ben pidan sing bonsai panacine. Apa? Bisa bundut panacine. Perwadan kan Ci? Marunya segnya. Len ide agong putra. Engen. Keiring mendaning Gusti Ayu jegek bagus sih Mas Sandi. Mas Sanding. Yen daning Gusti Ayu ali angcang di suaragang. Jangkeke. Dedari Suprabu. Dan Wagong Putra. Bagus ali angcang di wayang. Sang Rejuna. Yen cang ge Sang Kresna. Kresna apa kene? Apa ilang? Talinya jo. Lu tali. Weh, Pedah. Leci duri ya, leci paling. Tell me otak. Nah. Halo. Hah? Yang konen belakang karo ngadung aya di perantanan. Bener. Ken yang malenan nah. Nah. Kamu bagong Gusti Ayu yang kudunan usul kami. ya ge dini jelem yang dini Ya, saudake nisa ngentuk-ngentuk kan ini karakmu Wagong ampunang mengah piduko. Urut
di tiang metangi atur dengan Palungo Cokodewo sampun kadung kalulutan dan meresedang di tiang masahan. Sekemon Palungo Cokodewo teneling. Ido yaji, ido ibian, pacang adakan peparuman agung rahino mangkin. Pantan uwe titiang Palungo Cokodewo keduken. Titiang ngalit ados parakan. Yang gitu yo, memuji malu matur mau ngomong. Pangsing yang dewo dipuri, yang elang turi, jangan Titiang ngedasan ketugusun. Amit. isi raos belai. Ide sang yang surya maka saksen jagat. Tumadak ide nyak siang akengken semayan gelah lawan yang ayu. Sampun apa Palungo Cokodewo sumoni ring bakten titiang. Kewanten titiang nalar mepinunas. Sampun ang Cokodewo lipi ring sapun api semaya duweni ring titiang. Sing sandang yung semandang saya. Nana jani hak samang. Reh dipuri ada paruman, gelah patut tangkil dia jadi kena kelingsir. Yan Paling gelah mati. Yan sapun iko doro sang Palungo Cokodewo memanggil. Titiang pacang ras titiang dikiring. Nanging gelah paman masa nyamat malukin akin yun. Kan barang-barang santan. Sapun iko ngiring.